Welcome to Snappi. All team surrender today. Yani sida senapati kita headquarter dana final lumito LED yung kilo ay di kuno kilo na ya itu by mistake ka sana Croatia na ngamu ni no anyway Croatia phasa sanai no phasa sanai ai ni khangmani na kya kan chana ai namno pani Honorable Chief Minister Manipur, Functional President Sri Diko, Honorable Emily 48 Mao Assembly. Please come and take the opening prayer. The special guest of honor for the day, Sri Hawk. All the chief guests, guests of honor, and all the guests. Thauramasiye makha chathajak bawena taramna ukjabagi warol thamnaninga winabana. Ngasigi closing function sila yohan bibagi namakta yahan bada mayam boy kurum jari amadi best wishes mayam da pijari ay matam sang na lokjaro gya Barak Festival karigi koi senapati headquarter da tauram badagi Barak Turel gi manakta pora ino haibisigi wakalont ay koi na ngangi ba अखोइना तौरिबा खुदिमा practically transform तौबा ngamnaba practically implement तौबा ngamnaba होना बाइबसे अखोइ मियोइबगी थबंगने politician mayamna mamangi matamda karemnai nongnai huran badong no wi sitter dong no wi oidaba ngangwa dong no wi maga phagi gumna lila gumna we politician ngangus I am totally against it politician mo erba social leader mo erba di nang ngang kiba poto nang hai kiba poto what you committed what you promise you should deliver haiba adugi philosophy de walk through sat pai koi gitim aduna अखोइना हाइगिबा अखोइना तौगिबा थबकसिंगे थबक ओंथोंनबो होनबदा अखोइना सेनापति डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर द तौरमबदगी द इंपोर्टेंस ऑफ द Barak river the importance of the nature the importance of the forest the importance of the water masi singa sigi mirol la khangna bagi damakta akhoi mun khanarga ai marab dikho NPO की प्रेसिडेंट मराम की पाउमई की माओ की जमई की थंगाल की लेरिबा लीडर्स मयाम वुमेन्स की लेबिरिबा लीडर्सिंग पुनमक खनर कान अखोइना पांगथोइबा फेस्टिवल सिगी मदुगी बेनिफिट प्रजादा पीबा ngamdragadi फेस्टिवल पांगथोकपगी मीनिंग लेते खल कांदा अखोइना मसिदैदा कारोंग गिसदे अखोइ हंदक चहिदगी होंगसे हाइदना होंगखिबने उरमनी डिफरेंसेस ग्रीनरी रिवर की तुरेन की चेलिबा मसिदा अखोइना खानरसिंग असिगी तुरेल से कंगब नुमित सेनापति की प्रजा सिदोइने सिगी तुरेन से कंगब नुमित मणिपुर की प्रजा सिदोइने सिगी तुरेन से कंगब नुमित Barak Biren na chaliba Assam gi area ra tariba Barak river na koliba praja sidoine sigi turen se karai digi lai mathak ta horiba u sidagi lai isings sigi turel da ngasi siele ising se karai digi lai mathak ta horiba u sidagi lai ne sigi sequence
importance masi khangnanabgidamak khangminnanabgidamak ne khoina Barak river manakta Barak festival porais kaya phajagre ho surrounding the greenery sigi pon mayam se khoina sum yokhalaga sakhana ngasi lakadaba tungi mirol na o aduna ne khoina theme sida thamise save mother earth and aduma honorable prime minister Narendra Modi ji ki art is one. Human beings, we are one. Haibamagi Pitrivi Amatani, Ekoi Amatani, Ekoi Punamak Amatani and Magi slogan, Torkanagasi Z20 gi chairmanship in Ekoi India the Piribo Magi Madugi Tim Makadani Ekoi Nagasi artist Sangai Festival Nanga Ekoi Impal the Torome Imphal ki chin garba marak to Sangai Festival si Torokanda Kogi Lamboy Konangong aduga Koi Hapta Kangjibong click inner raga pun marakura Torokanda Mening Mayam Kangmur Kangdabra Adudagini Sangai Festival Haragadi only the Sangai the brow antler deer floating leg, Prithvi Manung, the only floating leg in the world. Madudala Ibagatu Masado, Karamasa, Sumnagi Sajiga Manadaba, Sumnagi Sajina, Nakanda Machi Hoguni, Sanga in a brow antler, the Marai Bakri Hoguni. Adugumba, Adusukai the labor, Zangal the later, floating leg, biomass, Pumti the labor. Adugumba amatangara unique ko ba poto kannaba hona ba ko na Sangai festival to gibene aro Sangai gi importance Sangai festival sina piba ngambar ngam da brai ba do khalak padagi no piba ngamde ngale raga Sangai ha laga sarame ngale raga adu kapam me adu toram me so many things adudi Sangai kanana bugi Sangai gi wakalon krai da bigri gi Sangai festival si Sangai gi manak tu da pudaraga function to rogadi celebrate Torgadi Sangai importance Pichibi Miam da Aduga Leka Dugi river locality the Kangan Manganguni Habidi Quena Moirang Kuno Ethnic Park Sangai Ethnic Park Siamakanda Sangai Festival Ada Hong the Pangtopa Hogun and the Chedi Aduga Loino Sangai Festival Nekoi Seri Blossom Maugi Senapati District ki Olympic Games Senapati District ki indigenous wrestling Punam cover Torkanda Sosanpur ki Behang the Manipur Southern Cultural Center inaugurate Torkanda Makhel the Labor Kogi Heritage Site Naga Maitai Ahom Homin Nerkiba Adug Mamapam celebration to Wahorupun. It's very meaningful. Hujik Sakiba Marangi dance Madugi meaning Madugi importance Mayam Hana Kamgiranguni Maugi Sinau in the Sakiba dance war Saluramatung the Halaka and the Tauriva port Equigi survival Equigi humans beings Equina Kramaito gonna settle Tori Kamaito Hori Habigi. No secret of a city, what he means a quick preserve to Withavini, protect to Withavini. I'm going to see Hoi, Mayam Nasuhang on the Friend Magi, Marup Amagi, Macha Magi, Manau Amagi, Mayamba Mamagi, Mabung Amagi Wakalonda, Loina Bagi atmosphere Maka Aina Uba Pangjaba. Madugi cooperation, Sarkar, this is a PB, I want the PB Bugidamukta, a Senapati Praja Singita Bimala Kaujiroi, Aduga Kunjiging Asai, Memorandum Pipirakpa, a community hall, Karikari Haibudu, Punamak, I Liberi by Koishida was the leader and whom elected member, leader and whom lady Ginau, Kamosa lady, Kumosa lady, the Gay Maru, the co lady, the NPO president, Liberi. Try Mayam leaders in Kanarakanda, whatever we can, whatever government can do,
machet amagi award pale handan to wani haiba thajaba thamjaraga let us save our mother earth. Senapati ne history create tawrabani ko. Please note it. Senapati district has created a history observing a festival, celebrating a festival to save the mother earth in the name of Barak festival. Wish you all the best. Thank you. Jai Hind.